Mladen je već u stvari rekao da se govori o iznosu od 970 eura bruto ili cirka 750 eura neto. To doista moraš biti mađioničar da tako s malim primanjima preživiš u Republici Hrvatskoj. Apsurdno je, ali doista apsurdno, da mi danas uopće govorimo o bilo kakvoj ideji zamrzavanja minimalnih plaća. Nije HUP predložio zamrzavanje najviših plaća u Republici Hrvatskoj, nego onih koji su stvari na rubu preživljavanja. Ljudi i radnici, a u stvari vrlo blizu u stvari sa svojim prihodima kao i naši umirovljenici, su prvi na udaru inflacije. Ne moramo biti ekonomisti da znamo da inflacija najviše pogađa one koji imaju najniža primanja. I govoriti o bilo kakvom zahtjevu u želji za profitom na teret onih koji jedva preživljavaju u Republici Hrvatskoj je doista apsurd. Da ne velim još nešto drugo i karakteriziram ovakav zahtjev sa puno strašnijom riječi, jer to doista i zaslužuje. Govorimo o radnicima gdje u stvari najveći postotak tih radnika i ima minimalnu plaću, i primarno govorimo o primarnom sektoru, iako u stvari moja središnjica je središnjica koja okuplja javni i državni sektor. Ali moramo u stvari razmišljati o tome da je standard života u Republici Hrvatskoj takav da svaki odlazak u trgovinu jasno nam ukazuje da svakim danom cijena našeg rada pada. Neovisno o tome jesmo li zaposlenici u privatnom sektoru, u javnom ili državnom sektoru. Mi u javnom sektoru permanentno pregovaramo za osnovicu plaće. U ovom momentu osnovica plaće je veća nego minimalna plaća. Ja doista ne znam kako u stvari iko može pomisliti da se zamrzavaju minimalne plaće na rok od godinu dana. Tendencija vlade je ovdje bila jasna, a to je da u naredne 3 godine, do 2028. godine, minimalna plaća raste. Kad govorimo o stvari utjecaju inflacije u 2026. godini, tada u stvari moramo razgraničiti da planirana inflacija u narednoj godini će biti oko 2,8%, što je niža od 2025. godine. No, razina inflacije koju prikazuje Vlada Republike Hrvatske ili HNB je jedno, a ono što doživljava svaki građanin Republike Hrvatske odlasku u trgovinu je nešto posve drugo. Građani Republike Hrvatske i radnici Republike Hrvatske ne žive od onoga što prikazuje se kao prosječni rast inflacije, nego žive od svoje plaće. I mi kao sindikati, ali i sindikalne središnjice, ne možemo dozvoliti niti odšutjeti na to da se drastično smanjuje cijena rada i da u stvari se ugrožava životni standard građana u Republici Hrvatskoj. Neovisno o kojoj kategoriji radnika ili građana se radi. Naravno, kad govorim kao pregovarač sa strane javnih službi, sindikata javnih službi, tada moramo u stvari vidjeti korelaciju i poveznicu između rasta minimalne plaće i rasta plaća u javnom i državnom sektoru. Naravno, da kada u stvari razgovaramo sa Vladom Republike Hrvatske ili pregovaramo s Vladom Republike Hrvatske, i utjecaj na plaće u javnom i državnom sektoru također ima rast minimalne plaće. Ako ona treba rasti u naredne 3 godine prosječno 30%, cirka 10% po godini, tada u stvari to je projeciramo i u stvari na samu refleksiju rasta osnovice plaće ili temelja pregovora naših sindikata javnih službi i državnih službi s Vladom Republike Hrvatske. Tako da, kako je neprihvatljivo da bilo ko predloži zamrzavanje rasta minimalne plaće, isto tako je i neprihvatljiva bilo kakva poveznica ili ponuda Vlade Republike Hrvatske o rastu osnovice od 1% za 2026. godinu. Vidimo da već u medijima se vrlo često ta dio i ta dinamika stvari vrlo povezuje, ali kako je sindikatima javnih službi posve neprihvatljiva ponuda vlade od rasta 1% osnovice,
to je manje nego što je planirana inflacija za narednu godinu. Isto tako, ove sindikalne središnjice neće dozvoliti ugrozu životnog standarda i života radnika s minimalnom plaćom u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem.